Mute bakunzi ba Muburyo TV. Yes, ni Moses wanyu ubagaruye. Yes, nkaba ngiye kubereka VPN cyashya airtel&Plus ya kuri Tigo na Airtel ukuntu ikora. Yes, ubu rero uyu ni Moses wanyu yibazaniye, ngiye kubereka uburyo wakoresha internet y'ubuntu ukoresheje airtel&Plus na file yanjye nakoze bwite, ndaza kuyibahereza muri WhatsApp, ndazosiga muri description adress zanjye kuri WhatsApp, nimero za WhatsApp, nimero za Telegram, ya uburyo uraza kuyandikira nkaguhereza iyo file ubundi ukaryoherwa na internet y'ubuntu. None ko umuntu ukoresha 4G hono none n'ibindi bindi. Yes, twaje tugiye gucekinga rero ko ufite amayinite, ndajya ngubereke ko nta yinite mfiteho. Yes, yeah, I'm going to show you that. Yeah, I'm going to prove you that I'm not have any bundles on my Airtel SIM card. Yeah, twagiye ini Muburyo TV nyaboneka. Ubwo ngiye kubereka ukuntu naye mubizi mfiteho Airtel yanjye ni SIM card ya mbere. Ubwo reka tugereza turebe. Mbereke ko nta nuza mfiteho kugira ngo mutagira ngo ni babandi bana babazana ama VPN adakora neza. Yes, murabona yuko na MBs nimwe mfiteho. Murabona hangaha ari balance na balance, ndabona data ni 0 MBs nta kintu mfiteho. Yes, ubwo rero igisigaye no kugenda nkabereka ukuntu twakoresha noza VPN yacu ya airtel. Yes, twayijeho. Murabona muri description amagambo yanditseho. Handitse ngo please kora subscribe kuri channel Muburyo TV niba wagizwe n'iyi free internet. Nyaboneka usibye n'ibyo ngibyo babizi ikiza cyo gukana subscribe nibi biganiro byose na uploadings nka Muburyo TV ugakana kora kakazogera ibiganiro byose na uploadings na cyo kigucika. Murabona ko nabahaye ama VPN menshi, yaba stack yaba za Astro VPN na maki byose nabaye ama VPN menshi yose yakanda akora. Urumva rero nk'abantu twaye tubana bagiye babona ama VPN meza bakareba bakajojoramo ikora bitewe n'ahantu na location barimo. Iyi ngiyi ndakugarantiza ko niba uri ahantu hari network kandi none ukoresha 4G, iyi ngiyi irihuta cyane n'igiva. Ndaza kubereka umwihariko w'iyi file yanjye kuri Airtel kandi kuri airtel&Plus. Yes, ubwo ku muntu utazi ku importinga file ndaguha, uraza kujya kuri tutundu dutatu. Nutujyaho sasa urakandaho, uraza kujya muri import configuration. Uza kujya muri import configuration, murabona ibintu bije. Yes, ubwo wategereza ubwo birodinge, urabona ibintu bije. Nibiza ubwo niba ufite search urajya hanga kuri kano ka search, usacinga, muraza gusacingamo Muburyo, urahita ubona file yanjye kwanditseho Muburyo TV airtel&tigo 4G H5 file. Urahita uyibona. Na then ubwo ku bantu badafite search muraza kuzamo hano. Ubwo niba ukoresha GB WhatsApp uraza kujya muri GB WhatsApp gutya. Then cyangwa niba ukoresha WhatsApp Messenger ukajya muri WhatsApp Messenger, niba ukoresha WhatsApp Business wajya muri WhatsApp Business. None nuza uhita hano muri media. Nuza hano muri media urahita ubona ibintu bije, urabona haje ibintu byinshi. Uza muri urahita uza hano muri document. Ubwo WhatsApp yari yose ubwo ni document. Then urajyamo uraza kubona ama file zawe zose muraza kuzibona mu file yanyu. Yes, ama file ubwo muraza kuyabona. None then ubwo uraza kwita ukora iki, uraza kwita ukandaho bibe imported. None niba imported ubwo nibwo birahita bikuzanaho gutya muri description, niba bahita biza gutya y'amagambo arimo amagambo muri description. Araza kuza mu gutya. Then itukora iki, itukora start. Nyamuneka twe turi abanyamwuga tubahereza ibintu byiza. Then ujye kutucunga start, ni nkora start. Urabona ko hano hariho 0 bytes. Ubwo nikunda baiza kuba connected, then bitanye no kwibara. Iyo bitanye kwibara ibintu aba ari ruzunga, ari fresh cyane. Yes, iyi ni Muburyo TV nyaboneka. File umuntu wese urayandikira WhatsApp before yuko nyinguha uraza kubanza unyaprovinga neza yuko wakoze subscribe. Yes, kandi ni inyungu zanyu kuko mgiye uploadingira ama video menshi kubijyanye na green card lottery. Dore turi ku applying abantu benshi baje ku applyingira. Hari na group ya WhatsApp ya green card, ushaka unyandikira nyigushyiremo nubwo waba warapplyingira undi muntu ntacyo cyangwa warabyikoreye. Then genda umunyamwuga muri byose abantu wanjye, my friends. Jewe ndi am real man. Umuntu ushaka kunkura nanjye, umuntu ushaka tuganira
ndaguza gushyira adress zanjye, wama approach, then ukama appointment, then tukabonana, nta birenze kabisa. I'm simple man mu gihe nakoze, then ntabwo nakura umwanya. Yeah man, I'm professional, I'm good professional kabisa mu byo nkora. Niyo mpamvu mbabwira ngo umuntu wese ushaka ko tubonana nta kibazo twapanga, then kandi umuntu ushaka umwapangira bizangira ejo ku itariki 8 green card lottery kujya muri Amerika. Nitombora ntabwo mbabwiye ngo ni lottery, niyo mpamvu mu kantu lottery nitombora n'amahirwe pe. Hari abantu napangiye for the first time bagatsinda. Ya nawe rero byakwera amahirwe ko nahise ndagira amahirwe ko gutsinda, ariko one day inshallah nzatsinda. Yes, uyu ni Moses. Ndi umuntu w'ukuri kandi ni umuntu ewana. Jewe ndahari kubwanyu, kora subscribe kugira ngo videos nta uploadings zose ujye ubona, kuko ntago ari bya green card gusa, ntabwo bya VPN gusa. Yani igihe niyongoza nkahitamo kurura n'utuntu tw'ubwenge, nkavuga ngo se ngiye kwereka ese ni gute ushobora kugira ute guhakinga utuntu, wenda ukavana password mu gihe wayibagiwe ukayivanamo ukoresheje iki, udakoresheje machine. Ibi byose ni ibintu ngiye kuzamukorera mu minsi iri imbere. Video kuko mfiteho video imwe ibyerekana, ariko ni gukora ama video menshi y'ukuntu yaba Samsung yaba telefone ze zose, usibye iPhone oya, ntabwo byemeye kuri iPhone. Yeah, it's not regular. Yeah, ntabwo ari sawa. Niyo mpamvu rero tuzabare ku matekino amasabusa tugenda dufata. Niyo mpamvu rero kwa subscribe kugira ngo ibyo bintu bikagucika, kwiyungura ubumenyi nawe byakubera ko ntago byiza kumenya ibintu bimwe. Ya si byiza cyane kabisa. Ubwo turakana hano kuri start, murabizi abantu bakoresha ama H10+ n'abantu bamenye gukoresha ama VPN. Yes, noneho abantu banje ubwo for more info muraza kumvugisha muri adress ndashyiraho. Ya jewe ibiganiro ndashyiraho n'amakuru, mbese ibintu byose ngiye kuzamba bakora ibintu byinshi, nuko ari umwanya nyine bitewe n'akazi. Ubwo kumushaka ko mwapangira bizanye ku itariki 8 z'ukwa 11, urabona hasigaye iminsi mike. Fatirana uyanikire, then cyangwa mamagare, genda hari ubundi mukora application neza. Ndi umunyamwuga, ndabizi 100% kubikorera. Yes, ushaka kujya no muri group kugira ngo umenye amakuru, rizetize zasohokera n'andi makuru kugenda kuri card, unyanikiye nabwo nguhereze ya link ya group, then ujoining muri group y'umenya amakuru arambuye. Then twaje kuri start. Ya murebe mucunge neza abantu banje. Ya murabona kakano nababwiraga, ubona ko ziri kwibara, byahita ziri kwibara. Reka tutigeze haza gafunguzo hejuru, ya gafunguzo kaje. Urabona wamwihariko nababwiraga wifayiro yanyu ni Airtel ni H10+, noneho umwihariko wanyu nababwiraga naga byaye nibyo kwandika time. Urabona add time ni hano, kwandika time si ngombwa, bahita gukubita amasaha 28 bantu banje. Yes, bantu banje rero nyaboneka kura subscribe, ama like na shares nyinshi kugira ngo abantu bose internet bagera, ko internet muri iki gihe irahenze amafaranga, murabizi ko arayibura muri iki gihe, uko ngwifashe nabi. Urabona ukuntu biri kubara biri kwirukanga cyane. Yes, murabona ko message itaye kuza kandi nago zazaga. Urabona hejuru hakanu ka WhatsApp kaje. Yes, bantu banje iyi ngiyi irakora neza 100%. Ku muntu ufite network ya 4G cyangwa ku muntu ubahana ari network, nyaboneka A1 ahubwo uragura gafanta pe. Ya muze turyohe mu isi ya digital kabisa. Sa murakoze, ini Muburyo TV, uyu ngo kari Moses wanyu, ndabakunda, ndabapenda sana.